Baba ngubani igama sikhuluma nobani? Lo Dihwa umntaka mrapelo kuMasendu, uMasendu eNqobo lakhe. Ngomasendu unganqasi la. uMasendu kusempumalanga eMadlambuzi. Ho, lapha kusemadlambuzi la. Yebo. Wena ke uyini? Holy zebra oyini? Ngiyizibra. Holy zebra. Ngakhula ngiyizaphu, ngiyouth ezaphu. Empilweni yami ngakhula ngiyintandane, ngakhuliswa uzaphu. Anzange ngangena kwenye party. Ngasuka lapha ngaye eBotswana, ngiyouth yakhona, ngasuka eBotswana ngaye eZambia, ngatraina, ngaqeda. Ngangena ku-National Army. Lokhu nginjalo sabuya lapha kwayenza igugurawundi, ngasuka lapho ngabalekela igugurawundi ku-Army. Ngaye South Africa. Wakwenzani ukuzibaleke ku-Army wena? Sasiyenza ama-cooperatives. Ama-cooperatives lesathathelwa yonke into, yithi sesile wimpi leya eku-9 lo-11. Sangena lapha sesifuna ukubulawa sathathelwa amakhadi khona pha. Yikubaleka kwami mvuka ngisegoli. Wahlala legoli. Ngabizwe egoli ngibizwa ngomunye wami owayelipholisa emkhulu lapha eNorthern. Sesibiza ukuthi ama-ovet sevetwa, ikuvela kwami khona lapha eZimbabwe. Wavetwa njengovet. Ili-ovet namanje. Elibhatalelwayo. Lapha ama-ovet lesethusela abantu abalandeli beZAPU liyabethusela lithi bangene kuZANU. Sesizwile nama-ovet. Ama-ovet la ekwenza khonokho siyaphelelwa ngamandla kulamalanga. Into babeyithembile ayizange yafike plus ayikafike plus angeke ifike. Mina ngiyimi sisi ngaba yimi ngabatshela. Ngike ngathi impela boMadlambuzi ngathola bekhola izikipa lapha. Ngababuza ngathi kona kathi selikholo ukuthi liyizibra yini ngoba sisi sazalwa lapha kula muntu wezanu sake sambona la koMadlambuzi. Namhlanje izanu sikoMadlambuzi ngani ngoba kabalwelanga khona. Lapha indawo yeZAPU. IZAPU yefana ukuthi zikhulule. Kuyafana lento abathi mabekhuluma bethi khona kulazalukazi kuthiwa ziholela ukupheka. Akula muntu walapha aphekayo. Woke umuntu walwi impi kababhadala abantu ngokulwa kwabo. Kuyini onokusolayo kumbuso lo khona? Umbuso lo khona ukuthi ulencindezelo ulokukhethana. Ukukhetana kunje. Angaze ngibone noma ubani uyabe eyinkokeli la. Inkokeli zalapha sezithathwa kazazi akala ukuthi izinkokeli bani. Ziyabizwa kuthiwa ngabanini bezanu. Ukuthi ngabanini bezanu ngani kasikwazi. And then abantu bakhona kabaphumele egcekeni ukuthi bakhona apha. But izenzo ziyatsho ngoba sekulento okuthiwa kulamaseli. Asikwazi kumbe kulama police station kumbe yini. Sele yakhona asikwazi ukuthi yini. Sela izanu. IZAPU siyakhanselwa, is cancelled. Kodwa bona bathi ngabantu abanikwa abantu bethu ngunkomo. Unkomo kazanganika abantu umuntu. Unkomo wathi kona umuntu kazikhetele. Etho njalo ilokuzeni i-agreement of accord yokuhlangana kwabo. Unkomo afanga sayinwa. Ngileqiniso lokuthi the day kuzoyenza icongress yona leyenza lo president wethu yabulalisa uSK ngoba yayisiphuma kwathiwa ngayiphume siyibone ukuthi liqiniso kathatha ngamalanga amathathu bambulala uSK. Angeke ngikutsho, angeke ngikuvume ngoba ukuvela kwaye emvezi wena uyithiyeleni izanu. Mina zangithi izanu zangaba izanu ngazi ukuthi izanu kuyini. Izanu iphume kithi. Iparty eyaqala ukulwisa umbuso weZimbabwe yiZAPU. Lezanu kade siyikhokelele ukuthi kayibusa abantu kuhle ngoba sabayenzela ukuthi kasikhiphe amabhunu. Bathi bona babe sebesilwisa kodwa baphume kithi. Usukhumbula amakhiwa manje wena? Angikwenza ngithi amakhiwa selwakhumbula yini? Hayi, mina ngikhumbula ikiwa. Ngikhumbula ukuthi kathi thina ukwethe sisibani sikwenze kuyini. Asikaboni phela ukuthi thina sayenzani. 43 years later. Angikaboni into esifuna esithi uZAPU kalwi lo muntu. uZAPU uthi qhubani ngonto elalilandile ukuze likhulule kuphuma ibhono la. Lingabuyi ngobuqili
ubukili balapha sekuphezulu. So lama veta ethu selabantu yabakhuza ukuthi bachane lapho. Ha, baningi kakhulu abanye bakhona abantu sebelami. Ngoba konke lokho kade becama ukuthi kuze kwenzakala ayikho le yodwa into eyenzakalayo.